nongeye kuguha ikaze nanone wo kurikiranye Net Max Studio kuri iyi saha. Reka nkuha ikaze nanone. Ngiye muri kumwe banyita Flux. Uyu munsi nifuje yuko turebera hamwe top 5 y'ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda. Aba ni abagufi kuruta abandi. Aba mwabakunze muri benshi cyane ndetse muri abafollowinga, abenshi muri n'abafana babo. Gusa nta gutindiye reka dutangire. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukomediye bita Muhinde. Uyu abenshi bamuzi ku kugira umusatsi mwinshi. Abenshi mwarebye Jeans Comedy mwaramubonye cyane, itegurwa n'uwo bita Fall Merci. Ndi kubabwira ko mugufi muri no societe bisigaye bihenze. Nandi Nyabugogo nshaka kuza Rwandex. Mamagara umumotari kubw'amahirwe make haza za moto nshyashya ndende. Ndabaza se kugera Rwandex nangaye. Arebye ukuntu ndeshya ati bro kugerayo ni igihumbi ariko ni inkuriza ni icyatanu. Uyu aza ku mwanya wa gatanu mu byamamare bigufi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Nzovu. Uyu mwakunze filime bita Metre Nzovu. Uyu mwaramubonye cyane. Aga imukoza umwuko mama we go ureba umuntu uvuye kundi. Aza ku mwanya wa kane kubera ubugufi yifitiye. Ku mwanya wa gatatu nta wundi bamwita Nyakso. Uyu muramuzi guturuka kera ari umukomediye, atangira muri Afrimax aza kwikorana ku giti cye. Uyu mwana mukunze akorana na Patino. Ako musaza wakucyo mfuhira. Ngiye gufuhira. Cyera fuhira umuntu wawe gaso haguruka. Ndakubwira ngo haguruka. Hasi. Hano ikintu kinambabaza abantu batera taxiste ukuntu baba banareshya. Hagarara neza. Gupime. Toza se ko kareshya n'ibibazo bya Ukraine gusa. Sister sinzi kinapfa no gushakana n'ibikuri. Hanyuma se shaka kombo noreshya nka ya mafitwa therapy. Reba ukuntu kireshya. Metero imwe na santimetero 10. Nise umwana w'imyaka 12 nagakwiye kuba ndeshya. Bana y'imyaka 12 nibyo cyakura. Nuko navumbutse nge ndimo. Uracyakura. Kira kino giti. Nureshya nacyo zagarukana. Uyu rero aza ku mwanya wa gatatu mu byamamare bigufi mu gihugu cy'u Rwanda. Nta gutindiye ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bita Okkama Dimitimini niko akunda kwiyita. Uyu ni umusore uza ku mwanya wa kabiri mu bugufi. Mwamukunze mu ndirimbo nyinshi cyane nka Iyala, Pucuri n'izindi zitandukanye. Abaza ngo uguriraho imyenda, ugurira mu bakuru, ugurira mu bantu, ugurira kanange nkakubaza ngakubura ngo ukamagurira hehe imyenda ra agurira mu kiye kico ni nka ari icyo yashaka kubaza. Imyenda yanjye ahantu nyigurira mu bana cyangwa mu bantu bakuru. Yarashaka kubaza nyine ngo wenda ngo ariko umuntu uko anyanga nese bwawe abona ndi umwana cyangwa abona ndi umuntu mukuru. Umuntu aribeta akakubaza ngo ugurira mu bana kandi abona kukuze. Ariko cyangwa wenda nuko abona ari imyenda y'abana yankwira wenda akahita avuga ati abona ariko wenda ari nk'imyenda y'abana yankwira. Mwanya wa mbere nta wundi watwaye icyo gihembo bamwita Kennysol Spectacular. Uyu ni umusore mwakunze mu ndirimbo cyane nyinshi nka Jori n'izindi zitandukanye. Yakoze amakorabo ari menshi. Uyu mwibutse yuko yatangiriye mu nzu ikora umuziki yitwa Igitangaza Bruce Melody. Mwana muziki wa kera wari mubi. Nitunge Iyi ni top 5 nakugezaga y'abahanzi bagufi ndetse n'ibyamamare bigufi mu Rwanda.